Hai menaze higima I zai hai menaze Zeme man sage kulum yawang remnen mai Ramkuiwangbe na tingkum changna zang kai gachum ri mai Good Friday higi dei reguman sa Zeme ko gane hai mena hangge paulia ga dera dile India Ramgu President Draupadi Murmu nanznai New Delhi Rashtrapati Bhavan ge hnaikum tingkum kum chana za angkai ge chum Padma Award pebi ge zai North East State gena mina hangsrungme Padma Shri Award hnaikum tingkum kum chana za angkai ge chumgu ngobro ge du Assam Dima Haso district gena anui Zeme anui po Dr Ramkuiwangbe Newme pata ibite bizi gena zai pakring beleine pepe hingmang za anui bezet mahange ta teu ge bizi gena pahangdu hnaikum tingkum chang la za angkai ke chum Padma Shri Award ngaudele za chele zai anui Zeme Dr Ramkuiwangbe Newme hange Padma Shri Award naikum tingkum chang la za angkai ke chumgu pegai belam za art social work za public affair lam gane pegai dele za chudele za anui po Dr Ramkuiwangbe Newme ne pata ibete gai be za primary school lesi ki krevla kai dele za chu za chirin mak za pui mirme anui zelang rong roge ke chining chinglam pe za ke te nei za pe du pane tein to chugai dile ja ka chele zai anui Zeme roge zai Assam Dima so district anui po Dr Ramkuiwangbe Newme ne Padma Shri Award ngobze railang ba gurei dile chipo zigene pane anui Zeme ji ten digai za anui ne ngogule za num makpa award dikha sangba Padma Shri Award hanai kum tingkum chana za angkai ka chumgu ngobe bizigene Delhi Student Union za Assam Guwahati Student Union za Zeliangrong Student Union za Zeme Student Union Assam za Zeme man salam gena pe perege richa gaiba za mesui be ko basam pegai dile zaina Zeme Student Union Assam lam gena anui Zeme North East State Assam Dima Haso district lungmlei ne za sam chilia gaiba chomai kram ke ji te setting kum chana za angkai ke chum kamai ge anui po Dr Ramkuiwangbe Newme Padma Shri Award ngolu za wangkeuge anui ponge teuza anui pichu suido bata tu rahangge Zeme Council Assam banai Zeme Student Union Assam ne tan rangai ze lamuile chida ze anui migu gari bam leina daulak pete magze zopet kam rale ze kachudile zai mahur unit ne nrim banglo tunnel bugda gene kora le ze achu zai town lungge bamme zai hala la gene wangram leina kunta tingna anchet kreu kana soge rani statue boro haflongge wangchang kam rale ze kachudile zai rani statue gene pachu ngolu ze pikilam lodiram gari reli teuze nguhang rale ze sale zaina anui po Dr Ramkuiwangbe Newme Padma Shri Award tingkum kumchangna za angkai ka chumgu ngawbe peuze ngaw hadora hangge tetpe design mi poni tera batak rangai beze tetpe ramle ne mizet poni kai kamra le zai te kamra le za ka chudile ning tlam gai magze anui po nge tegera migu private gari bam lena zopet kamra le za ka chudile sam pe changai be pe ning ni go kango be pe Mr Ndria lakpe ndai ma apumbe General Secretary Zeme Student Union Assam Zai Manipur State Gu Health and Information and Public Relation Minister Dr Sapam Ranjan Singh ne saza India kadege COVID-19 pandemic loilu bchangge state ge mi be nrarameze to bibize la leze kachule zaina aiza Minister Dr Ranjan Singh ne sabze Addiction Psychiatry Society of India APSI mane Jubilee Hall of Regional Institute of Medical Science RIMS Impal ge tatibe summa ge National Midterm CME Continuing Medical Education inaugurated za led by Gaibi hi zai function bam higene sale za ka chewling Zaina North East State Manipur Impal ge wangdar ba kram ke ze kreu zeming ye ting kum chama za angkai ka chumai da zaina India ka dai mgu lor news des kui Miss Femina India leu ibe za hlui ibe pni pum sak ibe ka kalang bugu grand finale bam ra bze ka daloi dele za ka chedele za aiza Miss Femina India kum chama za angkai ka chumgu ka kalang ba grand finale bam ra bam za indoor stadium Kuman Lampa Complex Manipur Impal gane bamgule za ka chedele za ipo program bam avlam gane Manipur gu Chief Minister and Biren Singh nanznai ba mai ge ntau ro gai dele za ka chedele bugu secretariat gane
Zaine North East State Assam ge police paim pe mina hangket sub inspector SI ne mirameda ge charangkang dung te zai rangkang lu te bugu case ge ne Directorate of Vigilance and Anti-Corruption of Assam ne teti be summa ge nimni dele je ache dele the assistant sub inspector SI du je Nagong police station Assam ge bugu posting je kai ko le je sale Zane Japan Kday Magu News Agency Associated Press AP Minesa za Southern Japanese Island ge Japan Kday me spy magu neilimbe Japan Army helicopter crew member mina hangkre medu pungbe Southern Japanese Island ge daime takadi me chita dija chunaria larai leja kachule chipo zigene chuna Japanese Coast Guard mene punuize peula leja kachudle zane Japanese Coast Guard mene sa je chige Japan spy magu ground self defense force me bogu neilimbe crew member mina hangkre meze pungbe wangai tadi zai takadi bam chita di bize UH-60ZA Black Hawk helicopter leja kachudle zane aize 60ZA Black Hawk helicopter crew member mina hangkre meze pungbe wangai tadi takadi bam chita di missing di bize njunai ba mai hegi gene leja kachudle north of Miyako Island gene zai Japan Prime Minister Fumio Kishida ne saje pugu Defense Ministry me aipolam ge kamaja investigate lula leja chudle zachige crew member mina hangkre me zai Black Hawk helicopter je teiwang dai singra hangge zai pnui kringbe nri pedra hangge te singule je Japan Prime Minister Fumio Kishida ne sale Zaine gdere Israel manai Palestine me kakle blamge India gdei mugu Ministry of External Affairs spokesperson RM Dam Bakchinen Znai Bamaige Palestine manai Israel meze gika hageibe dein saunize disi ibete rahange kyam gaidele je kachule Zaine Taiwan Kdaigu President Tsai Ing-wen US House Speaker Kevin MC Curtis Los Angeles gene ngo hodauze ngom pobe zigene China Beijing mene ngo hodauze ngo kampobe lugai lagze pnigu herene limbung Chinese anti-submarine helicopter banai hadui hanei kchum warship Taiwan banai China Kdaigu Sungkling Island ge langai dele je kachule Zane India Kdaigu Ministry of Home Affairs menen zanai kram kyu zisruk ba maige India Kdaiga spy te nei mahange Central Reserve Police Force CRPF Constable Tabam Kanrobe lakeze changhimre lakai zelamule za aiza chogme CRPF Constable spy te nei mahanga apply te rabtak pnuine ktegai bize pnigu website bambe crpf.gov.in ge login te luze nangni ICRPF Constable spy hange ze apply te dodui leize kache Zane hai menaje chitau gaibe Zeme mansa ge nangnugu mansa kaira hange lune le designa video screen ge nangchuna phone number ngau zbam ze agu personal WhatsApp number de le chipo zigene chige nangnui halaklu je nangnugu script source mansa je langai dawdu le ka chibe hai menaje chitau ga dele aigena na mai kram ki jisna tingkum thana je angkai ke chum rimai hegi ge de regu mansa loi ga dele bigai jangking ga ni mle ni je to dele